E whakapai anau he nui ngā Māori e kōrero ana mo te kaunihera e rangi kaore rātou i te moio ki ngā whakahaere o te kaunihera. Hea ngā akoranga ki a koe i roto i enei tau e toru? A te toru tau, i te kore ngā puhi e puta ki te tautoko i te referendum, ko muko e nei tūru. We tai mea ana, nā tō pāpa, nā tāna pāti e nei tūru i whakakāhore. I think ko te mate ke, kāhore ana nāia mahuta me te Pāti reipa i āta arahi i a Aotearoa Māori Pākehā mai, kia rata mai rātou ki tēnei whakaro. Ne, ka hoha Pākehā, nā runga i anō i tā rātou kore take. Nā reira, ko tāku he wero, he whakahihiko i te reonga o oku mātua, me oku hoa, kia puta ki te pōti. Engari he ua kia tū koe tōringa, toro tōringa ki runga, ki te hinga koe kānuno atu te whakamaka pāki runga i a koe. Te nui ngō tātou tāngata wahine Māori, he mataku. Tika tērā kōrero, kei pāti whakamaki a koe, ko aha, ko ki te koe, hinga te Māori rā. Hea te take kore koe i tūji? I toko ki te whakaro, kia tū, engari nā runga i te rahi o ngā mahi, i whakaro i tū hoki te ringa o taku tuhine. Nō reira ka tautoko i aia. Ka kite anau i te rārangi ingoa ka kia.